Welcome to the Second Samoan Church Worship. Thank you for worshiping with us. O tātou tusi o le nei tai au, salamo e se lau tolu se fulmaleiva, le ali ie wa e su e mai ia te au, wa e si la fia lava au, o e lava na e si la fia lo nofo I lalo ma lo tula I lunga, wa e si la fia ma mau mai o mana tunatu. Wa e su e lo savali ma lo te oto wa e masani lava mo o wala uma. A o le ai lava se upu I lo umutu whauta le ali ie. Wa e si la fia uma lava. Io e si la fia uma lava e le atua o tātou mawhawhaunga o tātou mana tunga. O le au le atan. A matai le tātou vi inga le nei tai au. Lord, you are good and your mercy endureth forever. I manuia tapua inga le nei tai au. Endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are.
and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Praise the Lord. Thank you, Jesus.
mai o le tua o te pese ai lava e whapapau. Tu whaelo atu I lo mutu lo whamaoni I le tupulanga ma le tupulanga. Wana o whapeani, e atina e le o whapapanga. O le lani lava e te whaasuma wina e ai lo whamaoni. Le atato tutalo, let us pray. E pa ia le mene. Ua tupu fo I le lorolangi I lo mamalu ma le sisiesi. La usu mai lo nuu ma lau e kalesia I le nei tai ao. Vatu la matu tapu e inga faitele I lo mamalu ma lo suafa. Me le fatangi si ai le fatasi mai o lo nganga pa ia I le tapu inga a faia nei. Mato te avatu ai le vi inga e te tau ma lau fio.
We gather here today, we've come prepared, we've done our Sunday best. We've put together words and lyrics and music. We've opened our hearts. We ask that you would reveal yourself to us, so this week and this month will be meaningful for all of us. This is our prayer. Amen. La tatou pese lui inga o te te ina I tatou e ofu pese valu e le lei o mea uma. Let us pray. Le tua tasi pa Iai, le tamā le alo ma le ngana pa ia. Le whaia le langi ma le langi ma mea uma o Iai. Le whaia fu le tangata i ona winga mo na lango ese lo lawa fatusu pa ia. Ufanga poto lo nuku lau e kalesia mai matou le o fatutua. Vatu la mātou tapu inga I ate oe.
pena mai a mātou pesi, tu whatasi a mātou upu. Te tala atu mātou loto i a te oe leli ie. Ina o mātou mauti noa o oe o le tua e osi whengainga. Le o sia le whengainga ma atamu ma ewa i le amatanga i le whatoanga. Whasolo mai e la o ono Abrahamo malana whani. Whasolo mai e le tau le anasa leta. Le na watu e misi o nale la na tala i o mātou lau ele matalia o mātou tua ama mātua. Se i o mai lava i le neitai a mata o fio la o fio. Le usu mai lalo nuu malau e kalesia e le neitai ao. Leo na ua mawhai o na mātou tāpuai i a te oe malau suafa i le menei. Ai ona o le mea te tau o na whai. Te tonu i mātou o oe maua ai le whamanuianga. Le ngata ia i mātou ma o mātou tupulanga. A mātou te te pātu fo i tua i le tala whasoropito o le mātou whatuatuanga. O na mātou i loa ai lea, na manuia fo i o mātou mātua i lea lava tala e tasi. O mai fo i mātou i le nei atunu o Amerika, le atunu o na whatoa e Europa, i tau sanga o mawai. O na mātou i loa i fo i leo le mamanu lava lea e tasi. O te ngata o mai whatutua ma te litonu i a te oe, e te lea tu la fo ina. Whengainga fo ina e o sia ma mātou tu ai la le whatutua. O lo o whaawa wina pēr o mai le tengu nei. Me leo lo mātou o mai e tāpuai i la o fio le li ia i le neitai ao. O le whaawa wina o la mātou fo i tu, la mātou pito awhatoso, le tātou pale whengai ma la o fio. O mātou whaafutai le li io na o waaia tu suru o le tino. Le malosi o lo utu fia i ta māma tina mātutua so mātou kalesia. Le ngalo e fo i ai mātou ta māma tina mātutua o lo tāpua i mai. I api o le whanga. O mātou titalo le li ie, ma whaafutai atu i ate oe o le malosi tu lui. I o mātou ta māma tina mātutua. Ai atu foi i le malaulau o le soifua tupulanga talavou. Na mātou mauti noa ai foi leo o i ai le malosi o la ofio i ai latou. O le mātou tutalo le li i au ngā mātou tapo inga whaitele. Teimi e poto ai mātou. Mātou te avatu ai whaafutai ana o le malosi o lo utufia i e mātutua. Ai whaifo i mase mea mātou te whautua ina ai le malosi o la o fio o lo i tupulanga talavou. Ma whamanatu ia i latou e ifo i le teimi. E sina i fo i lo latou la wao. A le mea lava le nei mātou te mautinoa le li i. O la o fio e tu mau, mai le wawau se i o i le whakapau. U mātou fo i o mātou teimi ma mātou o atu le tunga mau. O lau o fio e tu mau pēr. O mātou tutalo le li i na ia papa ve loa le manui o lau o fio. Na vatu i o mātou tamā matina i le atunu. Le o mātou o mai mātou le nei atunu. O le mātou tutalo le li i. Na ia ngā sauninga whaitele matapo inga osi. Ai mātou i le nei fo i whata whaitau langa. E whatuma wina ai le sosia o la o fio, le file mu, ma manuia o la o fio i o mātou tangata. E mawai pele awa noa mātou te tali whaitau le whengainga na o sia la o fio ma mātou tua. We thank you, Father, for this opportunity to worship your name, to come and seek your face. We do this every week, not because we can, but because we must.
We are very clear that you are the source of everything there is, was, and continues to be. And that's the reason why we don our best, splash a little cologne, come to these hallowed grounds, seeking your name in your face. Because without you, the sustainer of life, the genesis of all things good, we are not. We thank you for the gospel of Jesus Christ, a specific manifestation of your love and the covenant that you had with our ancestors in the faith. It is his life, how he conducted himself, his relationship with the institutions of his day, that continues to set an example for our lives and our relationships to the institutions of our day. We ask that we take in the courage that was in him as he goes after those who are evil, as he stands his ground, as he witnessed to the love that his Father had in him. That as we remind ourselves of that love and the gospel that was in him, that we too pick up the mantle, become courageous, and offer our lives for something much bigger than who we are. We ask that you continue to come to us in different ways throughout this service, through the spoken word, scriptures, the music and the lyrics of our songs. And when we meditate on your word, may it ignite the spirit that's in each and every one of us so that we can be presented as a living sacrifice to what you're up to in the world. Mato te whato ese leli ie ona o mato wangasala. Le ngata o ngasala te to tasi le tangata lava ie le tato pale whengai. O ngasala whaiteli. Ngasala o mato whaia malo mato le loa. Le mita o lo puna puna I whupea I o mato loto te to tasi. O whaile ma mita anga I nisi. O mita solo ai le to tele. E o lava I whalapo patonga o mātou usiosia ma whauwhau I o mātou fo I tupulanga. O lo fia o mai le nā vai vainga le tangata. Mātou mantuaina ai le angasala tu whasolo. I le tangata na ia I le amatanga. I le ofisilingia e ia laupule whasosoa. Ofisilingia e ia pe esea o whasasa ia mea. Vealo na I loa. O tapu. O le whatoanga o whaima mea o whama o lungai o ia. O mātou tutalo le ri. I whama mama whama ngalo ia I mātou. Ia ngalo mātou tausisi atu pēa I lawo fio malautala le lei. Whaima me foina I mātou, malawe ina I mātou. Mai le nanga sala na I o mātou mātua. Ana mua na mualawa. O mātou tutalo le li ia I whaungaina le malosi. Whaungaina le atamai. E whawai le malo lawo fio. E le ngata I o mātou loto te totasi. Ia e whape fo I le lalulani au. If we have but one request, it is this, Lord, that we come to know you and have a relationship with you in such a way that we are healed, that we are at peace, and that we are blessed. We ask that you allow the lyrics of our hymns and songs, the scriptures that we read, and the meditation of our hearts, may it allow us to continue to fellowship with your Spirit and your Holy Spirit, such that when we go out into the world this week and this month, there's a lift in our walk, knowing that you are with us, your Spirit continues to guide us, and that we are your servants. O mātou tatalo le li I,
Iai le manuia o lawa fio i le mātou potpotonga i le nei tai au. Me olo atu ngalu ai o mātou loto ma manatu taito tasi. Ia manuia i lo fina ngalo lofa. Ia whaonga ina le nei tāpua inga. Whai maawala mātou te lata atu ai le no whali i o lawa fio. I wilawa ono i mātou e le ni tangata ato toa. Mātou tatalo ia taina o mātou loto taito tasi le isopo lo fina ngalo. A mātou whita wina fo ia upu, mātou whalongo i langiangi o lo wanganga pa ia. Ia iai mātou le loto mawa lalo mātou titalia ai. Ia mātou o atu ai le larolangi le neiva yaso. Ta lai le tala le lei. Ia mātou o langa taito tasi. Nā te talo ma leo lenga. E la tu suafo Yesu Kiriso lo mātou li i mar mātou whaola. O mātou ole mawala awa tuai. Amen. Say
Ka tu whawhengai ma le taulanga tu tasi lo malo Yesu Christo. Te wio se me lo ngai lo mātou whoa I ma le nganga whaftai I lau fio. Te maase e te lia mai le taulanga lo I nuku le kalisi. Our tithes and offerings pale by comparison to the sacrifice that you did for us. But let this be a token of our gratitude and our willingness to offer our lives to the cause. Would you receive our offering? In Jesus' name we pray. Amen. If you're not a tool, I thought to fight a winner. To see fit filia or my record. Tau Belua. Tato fitau fela folofoa I le Belua Sputori. Seifa o mai le matau pe tolu o Penelope. Our reading this morning is taken from the book of Mark, chapter 2. We'll be reading responsively in Samoan verses 23 to chapter 3, verse 6. Maleko lua fa perus futoro. Tau potolu fa upoyono. A maliwane Yesu I tutonu o tonga saito I sabati. Sa savalivane fatasi o ia mauna soo. Ona otole ona soo tumutumu o saito. Talia tu leo Yesu, tu te lei whaita wina e ale mea na whaia tabita. Na wafia ai o ia atoa maona tangata. Na toi whetalaia tu lea o ia, ua whaia le sapati mo le lelei o tangata, ai leo le tangata mo le sapati. Na toi maliwa tu Yesu I le sunako, a o iai le tamaloa ua pēlo na lima. Fatala yatu Yesu I le ua pēlo na lima. Se e sau lava I luma nei. Sa mafatia o na finangalo. Au sila solo o ia I te ilatou. Pe tai sa ti ngā lofa foi o ia mo I latou ono ro latou le malamalama. Le fitalai atu lea o ia I le tamalua. Whaasa o lo lima. O whapea ona whaia e ia. Ona toi le lea I lea. Ia tele mai le tu era I tātou whitau mo whamalongo I upo ana whiama pa ia. Tuma watu pe ia te ia lona lava vi inga. Ne isa I o le whamavau lava. Whatalo whatu le tātou I kalesia. Whiama te telefona ma le mauro lau. Whatalo whatu fo I.
whenga I sunga ya wa o futua is for the same idea kono talo fatu fo mafutanga tina si o lava I tupulanga telo vo tamo mteni talo fatu fo I tato pa anga lo kufayo na mafuta mai lungu pe te fai langi tami ya lo fale tua mai vea sauninga o na malo e fai me fala tele ina ai manuio o le tua I tato tangata ngalo lue le au tuo le vai aso le nei o le sapati peon tato wina tala mai le fionga le tua tu sai fo I male tu si fita waso le UCC peon sapati mo mua o le sapati le nai le kenese lua pe o fai le tua le ngaluenga o le fawina o le lalolangi tu ese vai lunga ma vai lalo vala aule mala malama e susuru mai le pokisa ina fa solo la io manu ile va tetea manu lunga o le lawele ele mai o le sami ma fingota o le sami ina umalola ia fai lola ia o le tangata ilo le fatusa ina sono umalola io ia ngaluenga fe mai leo le mori mau ke nese ona malo lo I leo le tua I aso fitu mai yana ngaluenga le faia o le ngata ina malo lo I le tua o fa ia le tua ma fa manuia le aso faia le na malo longa mai ngaluenga pero sa pati mo le na ala vale tele male no ai o ngaluenga na fai ele tua ngaluenga ofo fongia ngaluenga fa mai na o uma na fai na fa pea le o ia o le lei I male toi ngaluenga le na fai le sono o le vala au le tua I ona persona o mai ase o tatou fai le tangata ilo tatou fatusa ina o uma ona fai na fe mai leo le tua ua matuale le lau. Umalonga ruenga na, e no manatu lo leo le tua e fais na maro. Sa pati mua le na. Na alu o ruala I o suwanga o le vaatele ua. Tulai mai Abrahamo. Fa solo mai lana whanau. O Israelu I ai kupito ma wapolonga ai. Ia ona ngalo fole I tangata sa pati lea. Lo me tatou le tala fe mai sa manuia Israelu a o iai Iosefa I le foe mua o le malo ai kupito. Sa manuia tangata ma file mu ai watulai mai le farao na tele I loa Iosefa. O inai pese I na sui ai. I le whaingo tangata, whaingo tula fono. Wa faina I fu imanu. Le ngalo ya tatou le tula fono na whai e farao. I tangata Israelu na nanofo I kosena whamai a whanau mai se tamatane whasioti. A whanau mai se tamatene whaola. E se ito inga tula fono e pe whapenalo na winga e pe upu ia ai tangata e whana nau tele. Ina I fuise lato tula fono whamai ua tapo ngā ruenga le whawina o whale, olo. Wale ngata ina whamamafa a venga I tangata sa lato si ia mea mamafa a wo integrate foi, wo lua petolu ngā ruenga le tangata e to tasi. Wale ngata ina whaupiniki, whaule whale. Wo foi le tongala wapi sala mai saito e whauel piniki, e whauel whale. Ma mafa venga. Nana te pena I le tua le whaolotanga I lana o no mose.
Mana tala lava lea Mose na Faiai Farao. Na wina maya o le tua o na ua polonga le no. Fai se sapati mo ia. Fa mai Mose ia Farao tu mai se ava noa se o avea i o tangata i le vao. Moni nai sapati. Se tue wha manatu i tangata. Le tāhua o le sapati le soifua. O le tua mo na tangata whatutu. Ia, ai musu a Farao. Te tonu Farao e te tauna whai whale nei. Tauna whaputu piliki nei. Ia o tātou maua umaltana. Ao malosi na mai e le tua o na tangata. Ona o lana whea ngainga na whai ma apera amo ma lana whanau. Ia oro lai temi o whimana mi ai tūla whono. O le tūla whono o na whale nei na tu i tūla whono e se funu. Ia e mana tua le aso sa pati e te whapa i eini. Aso umalawa e ono e whaiei au ngā ruenga o le aso sa pati o le aso fitu. E te tauana e maloloa i a wae o o fui i le tua. Na maloloa i le aso fitu. Ia, e te mele na. Walo lua fui la suanga o le vaatele ua tausi whaatupua e te itai o le lotu le sapati. E tulai mai la le li o Yesu o whapea le whaingo le sapati. Whawhewhea. Ua o lava i ngā ruenga e te tauna whai o whasasara. Sāne tusi ni mata tusi se lua i le sapati. Sāne e te talalau asini le sapati. A oso i fule la i le tai au e tauna umana te pena lau uka o ngā umu lau sua vai. Pego mea ia o i le sapati. Tulai mai la le o Yesu o lo fai pe lava le mele. Ia nā tātou whaita wina le tala. Alatu le li i le sapati o lo iai le tangata lea e ngase lona lima. Ia na whesini lola i o le li. I sāna whamalolo tangata le nei sapati. E le se tai. To sa leo le li ona fa yatu lea i le tangata. So we e nei ma fa lolo mai lo au. Wo stai iai le tau le lea ona malo lo i le. Fa me la tala o le mela lea sa ave forseivo. Te tai o le kalesia. E fai malato mori mau e fasiutina ai le. If you look at these laws, these, let's say, socially constructed laws, kashrut laws, you begin to see that it doesn't really point to justice and truth. And it was very clear with the sabbatical laws. When Jesus happened onto the scene, there's a certain way that the Pharisees, the Sadducees, and the leaders of the temple were breaking the law on the one hand, and then on the other hand, they were asking people to keep the same laws. It was a double standard. So on one Shabbat, the story that we read, Jesus and his disciples happened on to where grain is kept, and they plucked the grain and started eating on the Sabbath. And the Pharisees, well, that's against the law. They say, that's against the law. The law says you can't work during the Sabbath. And then Jesus said, well, what about David? Don't you remember the story when David was hungry? He entered into God's temple during Abiatar's reign, and he said, give me food, give me something.
even food that was kopano for God. David said, give it to me. So in that sense, he broke the rules of Shabbat. So he lifted that up, Jesus said, saying, well, this is an inconsistency because you're applying that rule to me. But it's in light of the historical breaking of the rules by leaders in the past. And then also every Shabbat, every Pharisee that prepares the meals are breaking the Sabbath and the Shabbat laws inadvertently. What do you think about that? Jesus said. And so this is something that was present during Jesus' time. And then finally that third example where he happened onto a person with a lame hand. And he asked the Pharisees, can I heal him during the Shabbat? They didn't have anything to say. So Jesus did that which is right. He broke the laws of Shabbat because of a much higher law. And that's the law of love and compassion. So atutituli ia tula fono sa pati ona tatou I loa ai lea. E pe ia mo I lava e iei tula fono sa pati sa lave ina mai tangata mai mea sa tutupu ana mua lava ua utu waile manuia o le tua I o lato tupu lava. A o te tau nei ona upgrade le tula fono. O te tau ona iai se tula fono. E si iai le tala noanga I lunga. Pe o le mea le nāna I loa le li I ona taimi. Pe se iai tula fono e apalai I si tangata. A le tula fono ale nā tasi e le apalai I si tangata. Le fisidi lola I o le li. Nā lai oto ai ia nai sāsā nā e tolu e lo manatu e tauna tātou o ma tātou I le lalolangi le lewa yaso memo mua e le whaasaina ngā rue ngā lofa I le sapati ngā rue ngā lofa ngā rue ngā whaamalolo e le sā I le sapati. O le si mea lona lua, whamai le li na whaia le sapati mō le tangata. E le whaia le tangata mō le sapati. Luinga o le tala e le o le siku e tātā I le tai whau. A le tai whau e tātā I le siku. E wha penale wingo o saunoanga ale li o le whaaseina I tātou I le mata tusi o le tula fono. A turi au pū le nganga o le tula fono. Whatua au manei ana tātou mori mawina le whamasinonga o Donald Trump. Ia po whea lawa e te tūwai le politicals, e te tawana e laga oil kisha, tawana e tilo e whaonga I le tio ata le nā. O whea o whaonga I tula fono e sasa I stangata, a le tula fono ale tasi e le o sasa ina I stangata. So e le e mo I o le tala na tupu lua whete o sangata ruai, a le manatu le whaila aunga o lo o tupu nei lava I o tato fo I tupu lava. Ia e le so ona tangata. E le so o se tangata e whaianga I ai le sapati. Le ai. O le tuinga tangata e pei o ke riso. E le whapena whai le sapati mō so o se tangata. Ana whai le sapati mō le tangata e pei o ke riso.
tangata pio ke riso o tangata toa. O le tangata e tau I le tua. O le tangata whatua tua. Tangata manusi. O tu inga tangata na Faiai e Sabati. Ia manatu muli muli. E peye le tāua le aso. E peye le tāua le aso tō nai. Le Sabati e peo na iai tangata iutaia. Manisi fo'i o tangata Kerisiano. E le tāua fo'i le aso le nei. Le aso le nei o taua e tātou o le Sabati a Keriso. Le aso na tō manu malo ai no tātou o li o Yesu. E le tāua. E wa telefo e whaiwhi au e ngā lulue le nei aso e malo lo I le aso mafua. Po le aso lua. Po le aso lulu. E le tāua la le aso. A tāua lava le Sabati. E tāua le Sabati. E tāua le aso e te kopano mo le atua. E tāua le whai o se aso I lova I aso e te mawhau loto ai I mata upulo loto. E tāua se aso le vai aso. E te maro loa I mai au maro. If there is one lesson that we take with us this Sunday about Shabbat is that the concept of carving out a certain part of your life, your week, for God is very important. Más importante. It's not important what day of the week you Shabbat, but Shabbat you must. Tawan is Sabbat. So fast forward Laila Dato, 21st century capitalist system that we live in, I witness people that don't have this concept of Shabbat in their lives. And let me just say they're miserable and they're operating suboptimal. To the extent that they want to live completely free lives, lives that are modeled after Christ, then they need to Shabbat. Work 6 days, but carve out one day for God. One day where you digital fast, you shut down all the phones, the tablets, those pinging things. Just focus on the Lord and the Lord only. For mai upo le Sabati o le aso na whamanuia I ai le li. Le aso na whapaia le li. Le aso malo loi o ia mai ana ngaro ina. Mena taon tatou whaia. Lo talo sanga mo I tatou whatutua. O le alu le tau le lea I le whautuaina. Tato mana tua le Sabati tato te whapaiaina. Nuna ato toa I leo whamanuianga le tua I a tato. Temi nere tato whamatunga wala watu. Te akono sumai. Tala mai aola tātou whamana tuina. Leo ngā tono o tātou whatuituanga. Tātou te le whaia I aso sa uma. Tātou te whaia I teni tātou te Sabati ai le masina le masina.
whamantunga pa ia. Upune le apostolo Paulo. Tusam nei sakaramenta. Sakaramenta tato te le whamanatuina ia sauma. E pe se sapati tato te o mai ia i amatanga o le masina ma le masina. Tato te whalongo atua i le whitalai mai o le tua i ai tato. Ane iei Paulo an whamai Paulo le lava po na whalata i na aile ni u Yesu. I tango i le areto o si tie i o lato luma ma whapeatu. O tino le nei wa tofi masui o to. I o to whaia nei mea ma whamantunga i a te au i a so uma to te ai. Mai Paulo ina ua, uma fo ina lato ai o si tia le ipu i o lato luma ma whapeatu. Le ipu le nei o le whengai ma fau le lo toto. I o tau whaia ne mea ma whamantunga i a te au i a so uma tau te whainu ai. Wa o so uma tau te ai ai le nei a reto ma whainu le nei. Tau te whaai loa ai na ma liwa le li isi i toi e whiu. In the light of our lesson this morning, we have to ask the question, are we keeping these rituals for a reason other than love? Do we come to this table not because it's something that we habitually do every month? But is it something more? That's what it means to be Shabbat, to take time out to think God afresh and anew. It's my prayer that this is not just another Famantu, but this is one Shabbat for you that gives you peace, energy, and renews our covenant with Almighty God. Mai Paulo na mwala lato whaafutai, o le a o samnia na tātou whaafutai mo le a reto. O mātou wa ngai ala o la o ai pa ia. O le mele nei o mātou mauti noa i ai. Sa mātou i ai fo i le pōna whakatai nai la ufi. Le mele mātou te o mai e le nganga maua lalo lele i le nei lau. Mātou whatangisia le whatasi mai o la ufi. Nei a bea aile nei sakaramenta. E whaima vai iola mo e mātou te tōtasi. Whaftai ono le areto ma le waina. Whailonga o lau tino ma lau toto na momomo ma malingi lumo le la au mo e mātou. Ko mātou taro le li e whafowina aile tātou whengainga ma la ufi o le. Thank you, Father, for the opportunity to come to this table, not because we can, but because we must. This is what soothes us, heals us, and renews our covenant. You are God, and we your people. May it be so. Vafta Yesu. Le lua pōne whalata I nā ele li o Yesu na I tango I le areto. Whawhtai e peo na umon tātou whawhtai. Tofi lea matu ina atu I o na so o ma whape atu. O tino le nei wa tofi masui o o tōre. O tō whaia le nei mea ma whamantunga I a te au. I a so umatuta. Whape foi leipu ina o umana lato ai o si tia I o lato luma ma whape atu. Leipu le nei o le whengai ngā fau le lo toto. I o tō whaia nei mea ma whamantunga I a te au. I a so uma tu te whi. A whape nā fo un tātou whaia. Tura te au.
Talia Roa. Tatu Talo Bell. O matou tu vai pe le te vai ele le masina ma le masina. Fa penafo na matou o mai le te taia. Matou te se ilia tu I la o fio. Vato matou loto I a te oe. Mala matou whanau naunga te whaali fau mai I a matou. Matou te talo leli I ne I saunia pea le nei lau lau. Mo I matou malau whanau whatutua le larolaki au au. E matou o mai I ai e sa panti I ai. Whafawina ai la matou whengainga malau fio. E matou talo leli I papa ke loa le malosi. Nei sakara meta ka matou te ape matu. Iai foi lau whamanuianga iai atou I la. We give you thanks, O Lord, for this table that's open and available to us. May this be a reminder of your grace and the abundance of your love for us all. Thank you, Jesus. Tatou whai unu nei sāminga I pese o sāmi e lewe pese. Selena wa lo lo
mo le sauni le leo vi inga, tatu tapo inga. Ia mau pelo to leo, ia mau to malosi. Ia foi tatu kalesia nei pai tau. Ese tatu te mama tina matua. La to foi lo mau malosi lava mai e sauni. Let us pray. We have come to the end of our worship. Now it's time to go out into the world and embody your word. Would you give us the courage and the boldness? Would you allow us to embody Christ and his Spirit in our lives? O mata wo i si uiore ni tapo inga. Mātou whauna tuina fui mawaianga na e mawaiai ma le au pa ia. Lo mātou tutalo i papa ve loa le ne malosi. Mawhutaina i mātou le mana o loa nganga pa ia pe a mātou ta ape matu ua. Ia mātou watu wai le lalulangi ma le lefa pele pele i o mātou tangata te tuatasi. E mātou wofo i nātu i mātou lava. E ipu ma vaailo fina ngalo i le newa yasu. La mātou tuhua. Ia tumo mai o mātou lunga. Le lofa tuna o tele o Yesu Kiriso o mātou li whaola. Le lofa muti vale o le tua le tamaa. Ma mawhutanga le motu sia malo o nganga pa ia. Le lunga le iat mātou malau whanau whatutua le lalolangi au au. Nei se i o le whapapau, whapapau. Amen.